Never be the same again. I'll never be the same again. 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 Ngiyabonga, ngiyabonga again. Saya baba baba saya. Is good and all the time. Hallelujah. Siyabonga inkosi bazalwane namuhla ukuthi ngasiphalelanga lelihlena kangaka ukuthi singetha sitohlanganyele ebukhoneni bayo. Amen. Ngicela ke kuphuthuma ngingene evini lenkosi kulo mlayito na lesinawo namuhla. Why sit here until we die? Why sit here until we die? Sitawufunza ke live la nkulunkulu encwadzini yaba 2 Kings chapter 6 la sitawuqala khona ku verse 6 to 20 verse 6 chapter 6 verse 24 to 29. 2 Corinthians chapter 6 from verse 24 to 20. 2 Kings. Thank you, God. 2 Kings chapter 6 from verse 24 to 29. Kwathi emva kwesikhathi Benihadadi inkosi yamaSiriya wahola yonke impi yakhe wayovimbetela iSamaria. Kwaba nendlela lenkulu kabi yeSamaria ngenxa yaloko kuvinjetelwa kwayo. Inhloko yembongolo yaseyibita tinhlavu tesiliva letingemashumi bese kuthi umbhidfu wawungagcwala sandla wona ubita tinhlavu tesiliva letisihlanu. Inkosi yaka-Israyeli yathi yendlula ngendlela lesetulu elibonzeni. Yeva umfati ayimemeta athi, ngelekelele nkosi yami, ngelekelele nkosi yami, Nkosi. Inkosi yaphendula yathi, nangabe simakadze angakwelekeleli, mina ngingaluthathaphi lusito lekukwelekelela wena. Ebaleni lekubhulela kolo, esigayweni sekuhluta emagelebisi. Yase yabuta yathi, kwende njani? Lo mfati wayiphendula wathi, nguna ngumfati uthithe kimi itolo, buyisa indvodzana yakho sidle yona lamuhla, khona kusasa site udla lena yami. Ngako sayipheka indvodzana yami sayidla. Ngakusasa nasengithi kuye, letha phela indvodzana yakho siyidle, wabe asayifihlile. Amen. Lapha lokuthi siqale kulo chapter 6 ngendlela ukuthi sitotfola lesithombe sekwekuthi lesimo salendlala bese singanani le eSamaria. Kuthiwa lendlela bese inkulu ngayo beyiseyifike lesigaba lesithi inhloko yembongolo beyibita 80 shekels of silver. Bese bathi umbhidvo lobo ungagcwalisho sandla bobita shekels lang 5. So lendlala beyinkulu kakhulu kangaka ngoba bese kuthengiswa ngisho inhloko yembongolo ngenxa yendlala kudliwa yona. Ngisho ukuthi nale inhloko tembongolo bese tiphelile nale mbhidvo seyiphelile kwafikwa la khona sekudliwa bantu. Uthi lo make lona itolo sivumelene nalo ukuthi asidle lo wami umntwana.
kusasa sizabe sesidla lo wakho. Uthi inganyalo somfihlile lo wakhe umntwana sesimdlile lo wami sengithi asihlabe phela nanamuhla. Hayi iyashintsha indzaba. Uthi manje ke so uyakhala lapha enkosini uthi Nkosi ngiside ngoba lona itolo lo wami simdlile namhla akasafuni nalo wakhe. So bekushube ngalendlela leyo bese kudliwa abantu. Ngaleli zinga lalendlala bese lingayo la eSamaria. Ngicela ke sichubeke sibe sesingena ku chapter 7 kulo 2 Kings. Sifunze verse 1 to 3. Elisha wakhuluma wathi, lalela lelivi lasemakade. Ngalesikhathi kusasa emakilogramu langaba 3 afulaha nemakilogramu langaba 6 ebhali kutawuthengiswa ngenhlavu yinye yesiliva esangweni laseSamaria. Lendvuna inkosi leyicamele emkhonweni wayo yakhuluma ku-Elisha yathi, buka la, ngisho noma esimakade abengavula onke amafastelo emvula ezulwini, lokho bekungendeka yini? Elisha waphendula wathi, utatibonela wena ngemehlo akho, kodwa wena awukuyidla lutho lwakho. Kwakukhona emabhodza lamane labenesifo lesisabulephelo labehlala ngasesangweni lelidolobha. Akhulumisana odvwana athi, sitawuhlalelani lapha size sife. Okay, thank you. Lapha ke sesiyasithola lesithombe sekuthi bekunendlala lenkulu eveni laseSamaria. Lendlala lebeyibangwe ukuthi inkosi Ben-Hadad yabe seyona ivimba yonke lemigwaco lemikisa lusito eveni laseSamaria. So sewuthi ke umprofeti waNkulunkulu lapha Elisha kusasa kulesimo lesisitfolile la sekudliwa khona bantu kusasa ngalesikhathi lesi kutabe kuthengiswa kolo kutabe kuthengisa flour kuthengiswa nebhali ngelisheke linye le labe sekuthengwa khona inhloko yembongolo nga 80 shekels. Kuthiwa ke lo beka indvuna asebenta asita inkosi wathi noma ngabe bekungavulwa emafastelo asezulwini lokho lokhuluma ngako umprofeti waNkulunkulu ngeke kusekwendeke. Ngisafunza lenzaba ngikhanze tifundvo leting5 tindvo leting5 lengikhanza ukuthi siyatitfola la kule ndzaba le yema Samaria kanye neMasiria. Bwekuqala kuthiwa eMasamaria akhalibonza ngenxa yekwesaba kwekuthi esabatisa dawo ase atakhela libonza lolubonza lolu bebalakhele kwekuthi besaba ukuthi makungafika tizadabo ditabaqetsa. Ngikhanza ke ukuthi kwesaba sikhathi lesinengi kuyamenta umuntu akhelibonza ahlale la ngekhathi. Wekuqala umuntu uyatakhela libonza ngenxa yekwesaba ukhanza ukuthi lolibonza lolakhile akakude losokhona ku-accessa atothola lisito kuye noma ete kuye ngenxa yokuthi kunendvo lematima labhekene nayo wagcine wevangaza ukuthi ngoba sengiyesaba atakhele libonza lelihlala lolibonza limvimbela ukuthi kube khona lokum-accessako naye kube khona la accessako kude lokungenako kude lokuphumako njengala maSamaria abesakhe ini lubonza ahlala la ngekhathi makafika ke Ben-Hadad wathi mina ngidawumake sure ukuthi ngiyaligadza lelibonza lasabavele balakhile ukuthi kude lokungenako nalokuphumako. Kwesaba umuntu kuyamenda atikhanze asakhe libonza ahlala la khathi. Bese nesizathu futhi sesikhona ke ukuthatha advantage ngoba so utakhele libonza ukuthi kude lokungenako nalokuphumako lithi lolibonza lelo ngidaligadza ukuthi vele angasakhona ukuthula sithi ingakho phela kuthiwa Ben-Hadad besieged them because already they were within libonza lolithide. Amen. So eMasamaria asebenzisa eMasiria asebenzisa lolubonza kuvimbela lusito ukuthi lungangeni eSamaria. Kwesi2 lokuvela kwesifunza lenzaba kuthiwa kuyo yona leso simo sendlala lenkulu leso simo sefemine lenkulu umprofeti waNkulunkulu wakhuluma wathi kusasa
ngalesikhathi lesi niyabe nithenga flour ngemanani laphasi kakhulu. Lokusho ukuthi noma simo simatima uNkulunkulu uyalikhuluma livi lelitsalithemba kuleso simo leso. Noma simo singathembisi silahlekisa lithemba uNkulunkulu uyalikhuluma livi lelitsalithemba. Lendvuna yenkosi kuthiwa wathi umprofeti waNkulunkulu asakhulumile ukuthi kutakwendekani kusasa. Yathi yona noma uNkulunkulu abengavula onke amafasitela asezulwini, lokho kungenteka yini ukuthi kusasa kulesimo lesi sendlala la kudliwa khona inhloko tetimbongo lokudliwa khona imibhidvo idulile kudliwa khona nebantu ukuthi kusasa kungabe kunenala ya flour. Wathi makacabanga ngekwengqondo acabangisa kwemuntu, wathi noma bekungavula amafasitela asezulwini, ngoba wathi makabuka yena wathi noma ngathiwa liyana kenyalo kusho ukuthi kufuneka siyephi ensimini, masifike esimini silime, noma ngathiwa siyalima ngeke phela lethu flour abavuthiwe nyalo sowugayiwe sekuphelele. Wathi angikuboni lokwendeka. Wesibili ngikuthola kusho ukuthi kulendzaba le ukuthi never doubt the word of God. Simo sakho asingakwendi bese live la uNkulunkulu uyalingabata. Singabukeka sona simo lesivele si hopeless ukuthi likhona lishintsho kanjani, but mase kukhuluma uNkulunkulu ungangabati. Kungabukeka kona kungathi kumatima uma uthi yabalu yahlanganisa akuhlangani ukuthi kepha kungabuya njani lusito la ingaba njani lushintsho, kepha mase kukhuluma uNkulunkulu athi kusasa ungaqale ungabate. Kungende kuba bathu yabuka mvulo musha kepha likusasa lami litawuma kanjani, mase kathi uNkulunkulu nginemaplan lamahle ngempilo yakho ekukuphumelelisa ngikunete likusasa lelihle ungaqale ungabate. Iproblem yalendvuna le kuthiwa yathi noma inkinga yabe sikhuluma kabi yakhuluma ngamafasitela asezulwini, ebe yamane yasho lokunye yangalifaki izulu, ebe yamane yathi nje hayi ngathi kutabalo uyangathi yathi no hayi maye noma ngavulwa asezulwini ngeke yabe seyende liphutha. Uthi ke Elisha lele sitawu yakhona kulokwesithathu sisiteke never doubt the word of God. Ungalingi ulingabate livi la uNkulunkulu. Kwakho lokufanele ukwende ungeva livi la uNkulunkulu ukuthi uma ngaba uconzi ukuthi kutakwende kanjani umane ulingise Mary. Ngicela sesimhlole ukuthi wenda kanjani Mary. KuLuke chapter 1 sesifunze verse 31 sicume siye ku-34 bese sesiyacuma sesiya ku-38. Utawukhulelwa utale indvodzana uyethe libito uthi nguJesu. 34. Okay, ngicela so umende umfundazana 33. Oh, I mean 35. Maria wase uthi engilosini, kepha lokho kungendeka kanjani ngingakahlangani nendvodza. Okay. Ingilosi yamphendula yathi, moya longcwele uyakwehlela kuwe, emandla aNkulunkulu losetika konke akusibekele. Ngakho ke lo mfana longcwele lotawutalwa nguwe uyawubitwa ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu. 38. Maria wase uthi, ngiyinceku kade yenkosi, akwendeke kimi lokho njengoba sewushido. Yaze yamshiya ingilosi. Amen. Maria wase uthini ngiyinceku kade yenkosi, akwenteke kimi lokho njengoba sewushilo. Lo mbuto makaqala ukuyabuta Maria, ingilosi yafika yithi wena utawukhulela utalo mfana umnikete nali libito nani, uthi kutakwenteka kanjani kimi lokho ngingakake ngahlangana nendvodza. Kepha sekabe nayo imibuto lethide ngoba bese kukhuluma uNkulunkulu uthi akwenteke kimi lokho Nkosi. Lokho kuthi kanjani seyindzaba yakho, but lokho sokhulumile akwenteke kimi lokho Nkosi.
Ngobe kufanele ushiwo nangu na indvuna lapha ukuthi lokhu beka sakhulumile umprofeti waNkulunkulu wathi kusasa kutabe kunenalala kanje bekufanele kwenteke ukuthi akwenteke kithi lokho Nkosi kuthi ke kanjani abekungasiko lebekufanele kusi kumbhodarishi. Amen. So sikhanza ukuthi la never doubt the word of God. Amen. Number 4. Now tell us siqale ku 2 Corinthians siqale lo verse 3 siyofika ku 9. 2 Kings lo Corinthians akaphumula emlonyeni. 2 Kings lo chapter 7 verse 3 to 9. Kwakukhona imadvodza lamane labenesifo lesisabulephelo labehlala ngasesangweni lelidolobha. Akhulumisana odvwana athi, "Sitawuhlalelani lapha size sife. Nasithi asingene edolobheni sitawufa indlala. Noma singahlala lapha sitawufa. Ngakho ngcono sambe siye enkambi yamaSiriya sitinikele kuwo. Nabasiyekela sitawuphila. Nabasibulala ke sife." Kwathi kube kuhlwe. Basukuma bahamba bayawungena enkambi yamaSiriya. Bathi nabefika emnyeleni wayo. Bakhanza kukhala libhungane kungasena muntu. Ngoba sibakade wenda eMasiriya evasha ngathi kuta umsimvo walenkulu impi yemahashi netincola tawo. Aze acabanga ukuthi inkosi yema-Israyeli ayimeme emakhosi emaHethi newemagibhithe nemabutho awo ukuthi ate kuwahlasela. Ngakho eMasiriya avuka ebusuku ngalelo langa abaleka ashiya emathende awo nemahashi awo netimbongolo tawo. eMasiriya ashiya inkambo yawo injengoba injalo abalekela kuze asinze. Lamadvodza labenesifo lesabulephelo efika emnyeleni wenkambi yeMasiriya angena kulelinye lemathende. Afike akhanza kudla adla anatha. Ase athisa isiliva neligolide netimpahla abaleka ayakufihla. Aphindze abuyela angena kulelinye lithende athatha letinye njalo timpahla nato ayawutifihla. Ase akhuluma odvwana athi, "Asendi kahle. Leli lilanga letindzaba letimnanzi, kodwa thina siyatifihla letindzaba. Nasetawutifihla kuze kuse sitawujeziswa. Asiphuthumeni siyewubika lokhu esigodlweni." Amen. Wesifole sikuthola kolana ukuthi God is waiting on you. uNkulunkulu umele wena. Kuthiwa lamaSiriya ase kuthiwa ngaphandle kwale nkambo bekunema dvodza lanebulephero lebekangu4. Lakhuluma athi sitawuhlalelani lapha size sife. Makasabutana ukuthi sitawuhlalelani lapha athi kutosita ngani kuhlala lapha size sife. Base baba nema options lang 3 ukuthi kufanele sithathe kunye kwena kulokuthathu. Kwekuqala bekuthi asibiyele emuva enkambini la siqhamuka khona simane sibiyele khona. But baphendulana bathi kuyafana nale la sisuka khona. Bayafa abantu babulawa indlala. So kuyafana masingabiyele emuva sitawukufa. Base asihlaleke la sikhona khona. Ngoba nakuvele lapha sikhona. Bathi kuqhubeka sihlale la sitawukufa nakhona. Why singasuki simane sitinikele kulaMasiriya singene lapha. Funa sithi siyafika bangasendi lutho siphile. Lubonza liyakwakhela njengoba sikhulumile ukuthi lokunye umuntu uyakhanzaseka lakhile libonza nje ukuthi angisayinzawo ngenxa yetinkinga ngenxa yento leyentekile lobuhlungu emuva ngenxa yendlela lakhuliseke ngayo ngenxa yeabuse lekenteke lake yenteka kuye agcina athi nje uyabona nje angifuni umuntu asonzele kimi angiphindze ngithembe umuntu adakhele lelo bonza abese sowuma lapho toti athi sengiyawusitwa nje uNkulunkulu nakhona makakhanukile kungisita. But indzaba it's lana God is waiting on you. Ngoba laba balinza bagcina babona ukuthi kuhlala kwethu la akusisithi. Why singasukumi sihambe? The moment ba decide ukuthi namhla ke siyasukuma siyahamba yase yaqala indzaba yashintsha. Lokusho ukuthi ebebaqhubeka bahlala noma ngabe bahlala 2 weeks miracle yabo beyitobamela after 2 weeks ebebahlala inyanga yonke bekusolomile isimangaliso sabo sekuthi mabasusa bathatha inyawo kuthiwa eMasiriya eva impi lenkulu kuhambe emadvodza lang4 eva impi lenkulu yetinkalishi nemahashi ngoba agcina adecide amadvodza ukuthi why sit here until we die.
ngoba kuyendeka simo sikuhlalise lapho solo uthi I'm waiting on God, solo ngilinze uNkulunkulu, ingabe uNkulunkulu uyangibona nini? Cabanga kufana nesinqumo sekusasa Jesu. Uvathi umuntu hayi mase kungifikele nami ndawuse ngiyasenda leso sinqumo ngoba ube ngazuthi into iyafikelana. But the day you make up your mind njengalela jala basikhombisela lana ukuthi lathi ngidawuhlala kuze kube nginini la. Kuthiwa the guy came to his senses. Wathi ngidawuhlala lapha kuze kube nginini. Inganekhaya lababe kunethi 70 tidla tize tidishiyele. That day I decided I am moving. Wakmangala uthi ekhaya babe solugadze yena. God is waiting on you. But lesimo senda ngazuthi yey wena solumele uNkulunkulu ukuthi ingabe utawufika nini abesasha, but God is waiting on you. Umele nje la khona utafika khona ukuthi ngitawuhlala lapha kuze kube nginini ngize ngife. Amen. Sikhona isikhathi sekukhala. Sikhona isikhathi sekuthandaza. But ufuna ukuthi mase ukhalile so uthandazile bese uyasukuma uthatha sinyathelo. Sewukhalile so uthandazile sukuma uthatha sinyathelo. Bathi mabasukuma bathatha sinyathelo uNkulunkulu wenda lo msindo wedinyathelo tawo kuvakale ngathi yimpi lenkulu. Bebangahlala awu Nkosi uyasibukelela. Naku sifa sibulawa indlala. Naku lapha kuphela ngathi. Uyendeka ungumuntu uhlale ukhanze usolakhile lelo bonze. Lekuthi Nkosi awu mina ngakhula ngenababe ngenamake. Awu kude nje lebeka ngenalana nami. Awu mina nje vela ngifundzanga. Awu nesikolo sangihlula. Bekude lebeka funa ukungibhadalela. Nescholarship ngizange ngasithola. Uyatibala tonke letintfo. Emshado wami kunetinkinga. Ini kwente kanjani lona. But uthi God, I'm waiting on you. Take a step, I will magnify it. Why sit here until we die? Amen. Kuthiwa lokwenteka lapho bathi mabafika lenkambo emva kokuba bathatha isinyathelo bakhanza lenkambo yeMasiriya kuthule kuthe cwaka tonke tindvo tingakatsindwa kuthiwa makabaleka laMasiriya ashiya ngisho emahashi netimbongolo tawo. Cabanga mase ubaleka ukhohlwe ngisho nalokho lokungagijimisa ngcono ushiye ngisho le moto ucabanga ukuthi ndawugijima kwendlula le moto ashiya konke athi bona wababethe esikhathi ngisho kuyostart beva ngathi mangena lana ngisashale lashi litabe lingibambelela angisuke ematubani athi ayafika emadvotsa lanebulephero lathethe isinyathelo akhanza ukuthi cwaka yonke into. Asaqala yatitika bathi angene ethendeni lekucala ngoba bebafile indlela baqala ngekudla banatha. Xa sibabangena badla banatha hayi babona ukuthi yathi letho lethi sesidlile sesinathile asesithatha siyobeka ngale sifihle kusuke bathatha bagijime bayofihla bathatha bagijime bayofihla sengikhumbula 2021 makusuka kulutho bathi lo munye bekathatha gijima yofihla uthi lejali belithatha ligijima leyofihla manje inkinga belithi le mali yale kuyofihla into lebeyendeka wekukhanza ukuthi le la ifihla khona seliqedzile labuya neplastic la lothi selitothatha kahle indodalo lebelisolo litifihla lakhanza ukuthi lo mnye beka lutha ngale la belibeka khona lo mali silelutha liyabeka lo mnye ifika ngale abelutha khona shona le but ngala kulesikhathi lesi seMasiriya kuthiwa the four lepers bakhanza kukunengilo bebathatha babeka bagcina babona ukuthi kuningi kakhulu manje lokho naloku nalendlela lesingadla ngesikuqedze asesibuyele emuva ngeke kulunga ngoba kuthiwa basuka nzambama seliyawushona at twilight seliyoshona la bahamba bathi uyabona makungasa solo singahlaba umkhosi ukuthi lapha idubukele hayi singaba abantu lababi base bajika babuyele emuva bayothi ke buyani sentobona ukuthi tintfo lapha tibu tsaphu nanana siyatitika nathi sifihla safihla sagceza wathi lokufihla ngeke usite ngoba kunengi naku lokwegcina kwesi5 lengicela sikunake bese kuthola kulenzapha
livi la nkulunkulu litawufezeka. The word of God will surely come to pass. Bekusimo lebesimatima, simo lesikhombisa ukuthi kude lithemba, simo lebesikabi la khona kuyindlela lenkulu, kepha live la nkulunkulu lathi ngalesikhathi lesikusasa nidabe nidla kolo uyabe athengwa ngemanani laphasi. Wase ngaloko ngoba besakhulumile nkulunkulu kwafezeka ngoba kuthiwa emva kokube babuyelele base bayabatshela ukuthi buyani asisitabuka nakuke. Ngicela sifunze kulo 2 Kings start ku verse 16 to 20. Ngakho onke ema-Israyeli aphuma ayawuhlamahlama inkambi yamaSiriya. Ngakho emakilogram langaba 3 afulawa nemakilogram langaba 6 ebhali kwathengiswa ngenhlavu yinye yesiliva. Kwaya njengoba esimakade yabeshido. Ngaleso sikhathi inkosi yase ibekele indvuna yayo liyayicamela emkhoneni wayo ukuthi ibe ngumahlala esangweni. Sive sayigcoba ngetinyawo nasiphukula indlela esangweni. Yafela khona lapho. Kwaya njengoba umuntu waNkulunkulu abeshido ngethi. Thank you. Ngicela siphoze kancane. Kwekuqala kuthiwa kwaya njengobe umuntu waNkulunkulu abenjani ke? Abeshido. Kuthiwa bagijima ngako ke onke ema-Israyeli aphuma ayawuhlamahlama inkambi yamaSiriya. Ngako ke emakilogram langaba 3 afulaha nekilogram lengaba 6 ebhali kwathengiswa ngenhlavu yinye yesiliva. Kwaya njengoba simakade abeshilo. Kwaya njengoba esimakade benenjani ke abeshilo. Lokhu bekushiwo ngusimakade lona lo wazama ukucabangisisa ukuthi kutakwende kanjani lo. Biyasho inceke kaNkulunkulu yathi njengoba wena ungakukholwa utawugcina ngekukubona angeke uze ukuve lokhu lokutakwendeka ngoba walile ukukholwa. Kwathi mase kunjalo inkosi beyimbeke ukuthi akeme lapha egedeni awutawuba nguye lo lungisa kahle ukuthi into itholana kanjani ukuthi abantu bagijima eti kwakhe. Wagcina ngekubona ukuthi nangivele lo flower sebamudla abantu nangivele lo lebhalile abantu sebayidla kwaba njengoba simakade abeshilo. Lo lokushiwo uNkulunkulu ngempilo yakho kutawuba njengoba akushilo. Kufuna ukuthi wena umkholo uthi teni uNkulunkulu kuwe. Lesimo namuhla ngenteka asikukhombisi lokho, but if you stand kuloko uthi tesimakade kutawuba nje kwaba njengoba uNkulunkulu abeshilo. Noma ngabe letimo betiphikisa leso sikhathi but kwaba njengoba uNkulunkulu abeshilo. Uma ufunza ku John chapter 20 verse 29 la khona Jesu asavukile kuthiwa Thomas wathi ngeke mina ngikholwe ngingafiki kuye ngathi tsinzela mina ngahlola ulinxeba emanxeba akhe ngathinza netinyawo. Kuthiwa wase uthi Jesu Thomas buya la kimi faka tandla takho emanxebeni ami tivele ukuthi nguye yini. Wathi Thomas awu ngoze sengiyakholwa. Wathi uthi Jesu babusisiwe labo labakholwa bangakaboni. Ngoba kuyendeka sime sithi angeke mina ngimkholwe uNkulunkulu ngingakaboni. You might be abused and bullied before. Ukhanze ukuthi wahlukubeteka waphatheka kabi wasuthi nje wena angiphinze ngimkholwe uNkulunkulu ngoba lapha angisiboni nje isimo sami siphinze sishintsha ngoba lapha ngeke ngaphatheka kabi. Kepha uthi uNkulunkulu babusisiwe labakholwa bangakaboni. You might be sick ngenteke emtimbeni wakho awudiva kahle but listen Bible babusisiwe labakholwa bangakaboni ukuthi mina ngemivimbo yaJesu Kristu ngiphilisiwe. Hayi ngoba sengivase kungcono. Likusasa lami lihle hayi ngoba sebangicashile. Ngoba le live la uNkulunkulu lisho njalo. Ngingetulu kwemncobi hayi ngoba tonke izinto setingihambela kahle. Ngoba le live la uNkulunkulu lisho njalo. Asikho sikale silodelwe mina sitawuphumelela hayi ngoba kude timo letivela koletimbe ekhaya. Ngiloko sile live la uNkulunkulu lisho njalo. Asikholwa ngoba sikubona sikholwa ngoba uthide. Lithi le Bible kwaba njengoba live la uNkulunkulu belishilo. Ngiloko lesikudingako uthi teni uNkulunkulu kuwe. Uthini uNkulunkulu ngesimo sakho ngoba lokho lokukholwako ngikho lokutakwendeka. Ngako sithi ngempela live la uNkulunkulu
litawufezeka. Why sit here until we die? Wethu ukuthi sithathe isinyathelo. Sithathe isinyathelo as we take one step. Leso sinyathelo sekukholo kunetinto letishintshayo. Ngicela ukuthi babe ede ngembili sitawuthandaza. Hallelujah. Yamazi umhlengi wami akalali adoze ngicela sisukume sitawuthandaza beka side sesiyabona Nkosi nguwe lo sigathile. You are the one waiting on us. Kumbe kulokunye kukhona besicabanga ukuthi makutawuba ngcono la ngidawube sesengenda lokho. Kumbe kulokunye Nkosi sithumela imithandazo sahlala sangendi. Kanti wena ugazethe inyathelo lethu. Lota udenda tibe dinkulu kunekucabanga kwethu. Sisacimetile kumbe sinqumo sekukholwa losibona sesikhulu kakhulu uyabona ayi mine ngingakayekeli lokho ngashintsha la ukukholwa ngeke ngikukhona. uNkulunkulu umele nje ukuthi uthathe isinyathelo lolo ngeke ukukhona kuyekelele kuye. Kumbe sekubekwa kwehlula uNkulunkulu uthi letha kuye yonke imithwalo yento akunika kuphumula. Kulesinqumo sekukholwa lilanga lakho yini uhlale kuloko kungabanda nekwesabuze ufe. Emalanga yahamba iminyaka yahamba kumbe solo utakhele lolo lubonza longakhanuke kuthi kube khona longena nelusido. Kepha lamhlanje uNkulunkulu muhle imivalo yephuliwe. Inkululeko it's within your steps. Inkululeko esesinyathelweni loto sithatha nyalo. Mawusithatha lesinyathelo uNkulunkulu uyawudenda tivakale nasembusweni webumnyama. Uvakale uyimbi uwedwana. Uvakale ulibuthu uwedwana. We bless his name. Kumbe lomunye umele ukuthi simo masingaba ngcono emndenini, masingaba ngcono emnothweni kunalokukhulu engidawukwenda. So ithumele imithandazo senkosi ngendele lokhu ngidawubese kepha uNkulunkulu lamhla uthi no, I'm just waiting on you. Leso sinyathelo sakho sekuqala. Leso sinyathelo sakho sekuqala uNkulunkulu uthi ndawubese sengiyasayina and nobody can change my signature on what I have approved. Isaiah uthi ngicacela ivi lami lengilikhulumile ukuthi liyakwenda lele ngushinto. Noma umbuso webumnyama ungavuka wonke umelane nalo kepha litawuphumelela ngoba livi laNkulunkulu uligadzile. Angisathi ngisiphi isinqumo lebe ulinzele ukuthi usithathe kumbe sekuphenduka kumbe sekuthi into tibe ngcono
kepha lamhla ngicela uvumele inkosi inike day signature ngekuthi uthathe the first steps lesinyathelo lesikubikisa kulo lokufanele ube ngiko nalokufanele ukwende ngiseta uthandaza sisho kwekugcina lomucu bese ngiyathandaza wena usonzele kule altar ngeka sithele uze kube phakade eyamazi ukuthi nalamhla solo ngilonkunkulunkulu lo wakhuluma nalapha Nkosi kule ncwadi emakhosi asikuboni ufika ngethinyawo kepha sikubona ufika ngelivi lenceke yakho njengaloku livi lakho Nkosi liyaphila solo linjalo nalamhla liyaphila solo linalama effects lebelinawo ngoba ucondzene nalo walikhuluma namhla impela nathi singabambelela kulo sikholwa nathi singabambelela kulo nanaba bantwana bakho kule altar sithi akube njalo Nkosi njengekusho kwelivi lakho lokusasa wakho simemukela njengakusasa wethu. Thank you, Jesus. Your tomorrow is our tomorrow. Nakulabantwana bakho Nkosi ngithi lelivi lakho lothite kubo ngalo. By this time kusasa kutabe kukanje somiso sitabe siphelile. Kufa kuyawube kuphelile. Thank you, Jesus. Nathi Nkosi semukela leliqiniso lekuthi lokusasa wakho nkusasa kubo ngithi ngelibito la Jesu by this time you also tomorrow you shall be free. When the sun sets you free you are free indeed. Lo uqalile umsebenzi lomuhle utawufeza aketeli akalali. We commit everything to you, Lord. Let it come to pass according to your word, now and forevermore. Nkulunkulu anibusise hambani kuleyo ngululeko inkosi leseyikhulumile kini. Luthuma libe kuye Nkulunkulu asimniketeni lithumo as you go back. God bless you. God bless you.